Dobrodošli, jeste vidjeli? Jesmo. Jeste. Prijatelj vidi. Sad je o meni. Nema to. Ne znam da je jako dobar kabel, ali ima razloga uda. Tu su mi radione većina. Da, tamo se pravile te pločice. A io bi tu radione bila šta radi. Ali Branka da je kada u sredinu. Branka je rekla da negdje na sredini je bil glavni govor. Ovo su bili radioni i to ne znali ovoga. Ali ora se snutra svidano, da ci dai, ovo je bila prostranca, kaj to? Bilo je jedno bojde, Ravno završ kopanje drvote u tim srebenicima i tamo je neki sretni rezultat i neki drvote. Da, da vidim. A onda je na Toma Daske, sledimo sve ravne stepene kamine koje je ovdje otvorio. Stretch your legs! Ne, pa ne bi. Bi ljudi mislili da smo mi dobra veka. Channel, like just ahead. U Njujorku. Ma bi sam ja i tamo hvala. Jeste bili u Njujorku? Da. Kada? A ja tam pluvio isto. A, plovna vina, vidit ćemo to malo zraki podeć. Oko! Neće doći u Ulika se doći. Ja. Razumiješ? Ove kuće na centru, tu je svaki dan pintalo koliko hoće. A kike radi. Ja imam sve ono što koje za čovjeka potrebno. Imate, ne treba vam. Nema! Mi tražimo da se ženimo ja i on. Nama će jedna. Ive, ti će na ženske, mi tražimo se za ženice. Moje, ma to su mangupi koji će te buzna. Zdravlje, Svi naši Hrvati! Naši vaše nadigra. Andrej, Živjeli, cheers. Cheese! Cheers, Chinese. Još! A vidite! Wiedersehen. Ma kako vas naj dokundi? Baš po duhu. Evo, da nije njega ne bi te zašle. Ja sam spak u Lipove Zavnanju, znao sam kod opiskate, a ovu se ne može gledati slika i da, vidimo po vrsta koje kakav je. Ja sam on je ime, on je još jedan. Juž! Osim.
Ma oggi ne mostrare. Voi benissimo, mica per Ma se sei ma Ja. Da dare forse uno su masa cucina del pagare non niente, guardate come